Dragi moji kolege iz Skaba, pratite naš podcast Ogilja TV. Moj ime Staković Ogiljen, koordinator za posao. Dan u životu građevinskog radnika. Pratite jednog građevinskog radnika kroz njegov radni dan od temelja do završnih radova. Pratite kako izgleda posao na gradilištu, koje alate koriste i koliko truda je potrebno da se izgradi nešto trajno. Hajde da počnemo. Definicija graditelj je specijalista čije su aktivnosti vezane za stvaranje i izgradnju raznih infrastrukturnih objekata, stambenih i industrijskih zgrada, kao i za provođenje radova na popravkama i rekonstrukciji. Glavne oblasti djelovanja je izgradnja stambenih i poslovnih zgrada, izgradnja industrijskih objekata, popravka i rekonstrukcija objekata, završni radovi, instalacija inženjerskih sistema. Profesionalni zadaci odgovornosti graditelja uključuju priprema gradilišta, izlivanje temelja, podizanje zidova i konstrukcija, postavljanje krova, završni radovi, instalacija inženjerske komunikacije, korištenje specijalizovane građevinske opreme. Kvalifikacije i obrazovanje. Da biste radili kao graditelj, morate steći specijalizovano obrazovanje, savladati građevinske tehnologije, proučiti bezbednosne propise, upoznati se sa naukom o materijalima, steći odgovarajući sertifikat. Materijali i alati. U radu se koriste građevinski materijali, beton, cigla, drvo, metal, staklo, plastika, inovativni materijal, termozolacione ploče, energetski štedljivo staklo, specijalizovane opreme, mešalice za beton, vibratori, skele, kompresori. Značaj profesije. Graditelji igraju ključnu ulogu u razvoju urbane infrastrukture stvarajući udobno i bezbedno okruženje za ljudi za život. Njihov rad obezbeđuje izgradnju stambenih zgrada, puteva, mostova i drugih važnijih objekata. Perspektive. Profesija građevinca je tražena na tržištu rada. Plata zavisi od kvalifikacije u radnog iskustva, počevši od 40-60 hiljada rubalja za početnike i dostižući 100 hiljada ili više za iskusne majstore. Postoji značajan potencijal za karijerni rast i profesionalni razvoj. Ukoliko se svidjelo ovaj video na naš YouTube kanalu Građevinskog radnika, stavite like i pišite komentari, kliknite na zvončići, subscribeujte se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter, to obavezno, a na sajtu ogiljatv.com ukoliko želite to da prijavite na website, link u opisu profili. Vidimo se.